Hi guys, this is your boy MNTV and up for another video. Today's video na sa eskwelahan na mo karon. Kauban ako mga classmate, tibikan na mo. Say hi to YouTube. Karon akong buhaton, mga di kay nakuha pa nga akong classmate, mga di kay nakuha pa nga akong classmate, akong pagpapahon. Moni, ako, picture na ako sila. First si Isabel. It's taking up a fraction of my mind. Sige, okay. Okay. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Unsa man ang imong idea sa imong picture? Okay po. Sige, next, Lorene. Ayun, Hi, okay na Day, ako. Lorene. Uy. Sige, Ay, kanang ako na i-shot yun. ka. It's taking up a fraction of my mind. So, Lorene, unsa man imong kanang idea sa imong picture? Okay. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Okay, sige, nice na. So, here's my classmate. Magita pa ang classmate atong murag di kay gwapa pero ito pagpapahon. Di kay gwapa pero ito pagpapahon. Kisa sunod. Sige, Day. Si Melanie. It's taking up a fraction of my mind. When I'm with you, all I get is wild thoughts. So, mo to. So, kisa next nga. Sige, apila na to glakin ako classmate nga mga di kay gwapo pero ako pagpapahon. Pagpapahon. Father, ikaw ba? Ikaw dong. Pero sige na daw. Dili na makasaway ito ba? Bra, ikaw bra. Sige na, bra. No. Dili tinuod na amigo na akong mga lalaki kaya di man silang pag-video sa akong YouTube. Sinang babae na lang, mangita tag babae dili. May pagpapahon, tika. May pagpapahon. Ayaw, labot-labot ha. Hello? Luyan ako eh. Guys, wala man dyan masugot ka classmate na ako nga. Individual sila, kakawaw sila. Bekat magpunta mo. Sige, mag-group na lang sa group photo. It's taking up a fraction of my mind. Sige na, ba? Sige. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Nice photo guys, nice photo. So while waiting for the sa teacher na mo, kinsa mo ka sunod. Sige, si May na lang oy. It's taking up a fraction of my mind. Oy, sige. Kadto sa. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Teka, musta man yung picture ni Bebs? Pag-picture sa imo ha. It's taking up a fraction of my mind. Teka, musta man yung picture ni Bebs? Pag-picture sa imo ha. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Sige, makita na nimo sa YouTube ni Bebs nga kay tol kay kanang mga di kay gwapa na ko classmate akong pagpapahon. Nanti ka. It's taking up a fraction of my mind. Ha? When I'm with you, all I get is wild thoughts. Sige ba? Sige pay. Kana pay picture anti ka. It's taking up a fraction of my mind. Sige pay. Kana pay picture anti ka. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Picture na ko nimo pay. Gusto man. Ang buti na si Kuya. Makita na nimo sa YouTube ang title kay mga di kay gwapa na ko classmate akong pagpapahon. Harsh pa yan. Sige tong kana picture lagi ka dong. It's taking up a fraction of my mind. Dili lagi na ko zoom. Portrait man good shot. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Hi, say hi to my vlog. Napay usa ko nga classmate ay si Joy May. It's taking up a fraction of my mind. And I will take a picture of When her. I'm with you, all I get is wild thoughts. Kung pag-picture nimo, makita ko na ang kanang title kay kanang mga di kay gwapa na ko ang classmate akong pagpapahon. Nanghilom. Take daw, pack member mag-ikaw yan, makakita ko sa masayaw ba? Balik daw. Sige ba kay? Ang selan!
Yo guys! Ako mga classmates, who you think is the best picture? Who is really a photogenic person? So just comment down below, and of course in my video, just like, subscribe. See you in another video. Boy, MTV, and again, signing out.